Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro ibdang subhai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Ini paishwa syakimat Khubor naga Jylla. Haga jing tokit ki pulet ka sonam Raghuvanshi bagi parlok jongka kila pla bakam day tang kuwe kawat ke bagi pendan kam ban penyap yo Raja Raghuvanshi Hindrei kila pla bakadang don sa kuwe kawat ke bagi lapran. Hadin baka sonam Raghuvanshi bagi wepat ki parlok jongka kila da peni haki pulet ya ka jaka bagi penyap yo Raja Raghuvanshi Lieutenant of Police ke is khasi hos ba Vivek's aim IPS pelakaran Jylla Pyrthei Khubor parking lot jangkawai saudong pada kejingkaran jongu ulong banalo bakila pla banalo bagi lawan peni ya kajaka bagi penyap kamkut tangkat ta Hendrik pulit kilaong bagi hap bandang tokit syuk-syuk namar badang bun kidak jingkeli halo kejing penyap jongki yo Raja Raghuvanshi Kumbaak film ki pulit kilale haki benta jangkawai saudong ban pa peni haku sonam bagi saungut kumno ki penyap yo Raja Haga dengan jingalam ki pulet ban peni kila paak raja ha uwai pulet pelipding bon ak kumbo de raja bagi saungut kila peni kumno bagi le ya u Lieutenant of Police ke is khasi hills ba Vivek's aim IPS ulong ba ubamat ningkong de wiki nang tabut so anan ulong bagi pendankam de ki art likiwat kuwe kebelalap menchua bat kuwe pat ka bagi SDRF kidang hiar syariat ban lewat haga taka balabatai wakash Ulayat ho, baudew akashru babret yakamet uraja syariat, ba ulapin iru yakajaka ba ubret, yak mobile pat, lapin pat ningkong kasonam, ba hading kata lapin pat sa visual, syua bikin mi nakani kajaka. Yakan kajipin ak, lale haringkat kajingring video, ba kajingdan kisaki. Samla ubo Jylla kai da Kylleng gitoris ki bajuan syangka syawa umngot, ulahap kensan na Kylleng bat ulangam Jylla. Usamlau belangam jelok udah uba email surang uba nakashnong bakur. Uba email surang udah usamlau uba temit banjingi hindre namar baga kekensan ke jingpang wahap syatwe bat kemet jongu kalangam bet jelang syapo. Hak jinga keran baki lar Pyrthei Khubor hadin baka sonam bat ki wepat ki parlok jongka kila batai benya yaki pulet bakumno ki penyap yo Raja Raghuvanshi hajan kawai saudong Lieutenant of Police ke is khasi hills district ba Vivek's mulong ba hadut mentaru ki pulet ka Meghalaya kidang don ha indoor ba kidang penlong ke jing toket ke babenya ba kidang leitru ban khenra ya ke yingwai ba ka sonam ka sa khandai sngi kinthi shua bakan wan pendam yalade ha ki pulet ke Uttar Pradesh ba Vivek ulong ba jing toket ka kinhon ki pulet Meghalaya ki badan ha indoor kadang yat ba ki laru ban toket sia ki bahing asam jang ka sonam teragakam kasya. Kalong kesngi kebansa kenmau ya kesnong ngunrau naman hakakat nyotrik Jylliew aracar arpusan lapli ka sub center hapo ka kesnong kebakipat ba kila angnut lakum ba arpoteli kisnam. Ya ka sub center lapli do MLA jongkaraniko constituency ba PS Marwen. Kamenshua kelas apriang ke video ke bapau ke dur raja bat kasonam Raghuvanshi hagapor bagi wan pai na nongriat ya ka bala yo ban syuring dur salensa do toris ubadang hiar ban let ka shenongriat mentapan lasapriang sakadur jengki langut ki bala syakem haki pulet ki bala pau haka video haga bagi ni ki langut ru kidang wan pai na nongriat hagapor kanda shiteng AA kidikot jongga kasi student union Shillong Mi Circle hakat ndrotrik Jylliew aracar apusan kila yobat yaki kat perangut ginang bela bar Jylla ki bamdon yaki kat kisla ki babiang yaki niki bar Jylla ki dikot ka KSU kila yobat hawa he maupat syoban poi sya isyarwat na kuwe ka petrol pump kat baki dang hiar na kuwe ka bus ban kiupat sya kuwe ka kali ka pickup truck sembut mendirang ba ka Jylla ba senyam halang dhar ringkat kejing sendan lang jong MLA ka juai ba wailat miki Jylla hakat ndrotrik Jylliew aracar arpusan kelahir jurep yang badan kiang nang ba stadium ke badan halat thalabo jawai UMLA ke mau kendro constituency ba bante dor lingdo hakat nyotrik Jylliew aracar arpusan ula pelipat ba ya ka jaka yeng jong ki kari tourist ke badan hapo ka syatri jang ka jongsha owner and driver tourist taxi association Kini kita akan penyengkali ke dan hajan ke parking lot jong kemuda, mar persyak,
berka Anjali Cinema hatem yo molong. Kinonya kali kamay tourist jong ka Jongsha owner and driver tourist taxi association kinderu kinonya kali kamay beningkong haga jalan begalaya ki bapong yaki uniform. Kau tenat ka kya jong ka sor ka Jylla kadang ap ya karai ban sepeni da ka ying bishar hadin bagi bahi ngasem jong ka kong Pyrthei bare kalong keme pedang armet blaklat no HMCH hospital Jawai Dangshan ya ka bala keno da ki bahayeng bagajing klat jong ka kong bare kerana kadau ka jing bam sutnyo jing inong ajing sumar ka hospital. Ka sarkar Meghalaya kalai trelang bat ka National AIDS Control Organization ringkat lang bat kiwi kita nak terekam jong ka sarkar Jylla banyak kun persya ikajing sapriang kenyang jingpang HIV AIDS haga Jylla Meghalaya. Haga jing keran bekilar Pyrthei Khubor ke Menteri Sarkar Jylla ke bakmi ikatanat ka kakya ka Dr. Amprin Lingdo kalaya thu bagi ka khandai snam balalet no ke jingdon jinginong shongshnong ke Jylla Meghalaya kiblangat ho kenyang jingpang HIV AIDS kalong arspa atway 0.3% kat bagat Jylla Tripura kalong Laispa lai 4% tam bat ke Jylla Mizoram kiri bakhambun haga jingdon jingi bru ke biyo eka jingpang HIV AIDS. Mentapa tengnya pai syaki Khubor nakari. Kipat ba kelayam pat dok not hachan pol mok chatham hakasngi baar habara le dan buram khatdo ya kemet bedangsa jung Lieutenant Colonel Rajveer Singh Chauhan ubla do ya ka jong ka jing im haka jing hap ke helikopter haka danat. Nologi pat ba haga jingle buram adon langki bahi ngasem ki officer sipai bat ki officer ka sarkar Jylla. Ki pulit ka Kokrajhar Assam kila kemno yu wei kupa runar halo ka jingkenno bula le bejot haduk khandai snam kinthi ila ka jong ka khon kinthei hadi ka jingklat no jong ka kurem ka jong u. Yau nu kupa runar la kem hapok ki kendon jong section Repusan 1 jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita bat hapok ka section 100 jong ka Pokso Act. Hadi gejingja syak penyap jong Raja Raghuvanshi hala ka kurim ka sonam kat bagi dang let kai honeymoon sesora. Mentak laja sa kuwepat ka jingja ha ka baka kurim ka bala arpu arsnam karta kala ai da kabi ban penyap yelo jong kurim tang hadin lai fundusngi bala dep yatho shong kurim. Kini laja ha Gwahar district jong Jylla Jharkhand. Ya gani ka tengah syukor bala ithu kerteng kumka Sunita la kemno daki pulet paminta kladan harunar. Umin dirang ba jong ka Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ula shim kya bha halor ka jing syate bat syak sempat jong ko wika kenthei tangnang ka daw bu kurim jongka umpala ban siudap yakaram ka ba ula shim. Kini gelaja hakala ski ublay Hachito district ka bahap hakupam assembly constituency ka brami khmat umin dirang ba ka Jylla. Kishipai ka Assam Rifle kelayo kurep ikimar khayi bean ki besyong dor palat san point khasan klor Tripura bat Mizoram bat haga joka por kelayo kemru ikinong khayi truck hapo ki apsa kenta bralet no. Unong ay kitin jong gatanat Shipai Assam Rifle ulay thu ba kishipai ki belayo jingtip na kitanat sintiat haga jing kenra kelayo kurep shispa anyo posong sigaret blawanra na bari hajan Chandrapur jong ganong ba Agartala. Tangkidia singirin ke jing Pyrthei Kylleng sun Air India flight AI shispa anyo poway ki bor penya kila hap ban pensange no ban penher sa kawi Kylleng sun Boeing nyo pra Dreamliner ki badai ban mi na Ahmedabad ban lech London hadim bla suba bagani Kylleng sun kala bandon kat tu kat ni ki jing thon. Kakum kapor balabo kani Kylleng sun kedeban mi naka lingsun hakapor shibje shipho no sngi hindai lahap ban pensange no naka jingthot hakikor ki bor jang Kylleng sun kabla ban bu jingma ikajing im jaginong let nangwan. Hadin kendai snam ka kenhon menteri jang ka sarkar Madhya Pradesh hakasngi baar kala minjur ban pentrekam yaga promotion policy naka benta ginong tre sarkar khanang ban plelat yaga jing thepkam hakikam ki balat. Menteri Ketenaga Urban Development u Kailash Vijay Vargiya ulayat ho lingbaga ni ka policy bathmai lakmi linti bakan plelat hadu arlak tilikam bathili hakitna trekam bapera-per. Menta pengnya phai syaki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ke Israel Defense Forces hakasngi baar kla pentip baglayo ban penyap yo klik do ki sipai Ali Shad Mani uparlok ubaya jan berunong sin Shadon bor ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei.
Ka IDF klayatho bakajing yok penyap Yushat Mani kalong kat kum kajing yok jingtip kababanya nikitna sentiat hakabala pha yaki lingsun thma jong ke Israel benther lagi namding haki headquarter kebadan hadoknu jong sorba teren. Ka sokar Israel hakasngi baar kalapin mena bakalayo ban penjulor hip hom yaki namding jong keri Iran hading kajingat her namding bamar Kylleng hapadeng keri Iran bat keri Israel klanang jur. Ka Israel Defense Force haukurwo blapin mi hakaran san X kalapin tip bagajing penjulor kalong yaki surface to surface missile kajakabu yaki UAV bat kajakabu yaki surface to air missile launcher hakabenta pasyate jong keri Iran. Ka bazan kabari ka way ni kishlampin mi umpnyang bahetam ha kari Israel kalapin mena babaro ke jagapin mi umpnyang ke bedan ha Haifa port lahap ban khang kredep no nakadaw ko jing sha penjulor ha ki namding blathe de kispai kari Iran langut kinong trei jong ka company kilayap naga jing hap jong ki namding ha kamit la sngi ublei baki video bala yo ringdur kalapin i yeke jing mi ketadam Yong kwa shirkei kat bagi nong trei jong katnat fire and emergency services kidang yang khun pelip yakading kabaklang. Kat bagi jing kenat apreng keri Israel bat ke Iran kalakin jo syakasngi kapasan deka jing ther namding mar Kylleng kino ilam jong kiri batip kom ke group of 7 hakasngi baar kelapin mena bagi angnut berwan ra biang ke syongsuk syongsan Middle East bat pen menaru bagi ai ke jing kershan ke pura yaki Israel dak boong bagi Israel kadon bhok ban yada yaladi nekino nugi jingma kib ap yakari. U President kari France Emmanuel Macron hakasngi baar lapen long bondli ki high level meeting kum shibenta kajing penlong igajingalang jong group of 7 hakana Naskis Canada hakaba ula banjur bariban penjamno ikajing kenat hapren ki Israel bat ki Iran dagba khotru ikajing pen thamai biang ya ka jingkran halo ka program nuclear jangkeri Iran. U President keri United States Donald Trump ulapin mena buun pinlingkot ika jingi shimbenta jong u haka jingalang G7 summit bat benlet paino kamklo shala ka jangkeri kana banyo ya pinbet haka jingi kenat hapren ki Iran bat ki Israel. U High Commissioner for Human Rights ka United Nations Volker Turk ulapin pau ka jing sngokhya ka bajur halo ka jingwanra ika jingpin bet thamai daka sarkar ba shipor hakri Bangladesh blailam du Muhammad Yunus ka ba ailat ban khen bian ika sengsan Pyrthei bagi ken hon ba per ka jing kran ha ka jingalang ka ba san khandai jang ka Human Rights Council ha Geneva hakala sngi ublei utok ula kintu ya ka sarkar ba shipor hakri Bangladesh ban wanra daka jingpin bah kibla ban penyat na dong shodong ika jingpin long yak election. Ka General Assembly jong ka United Nation kala shim yakarai ban penmena yaka South Tarik ubanai nopra malna usnam kum ka International Day Against Unilateral Coercive Measures. Ka jing shimra ka kintu ya ki Jylla bikin kiar nak bapediang ban penmena bat pentrekam yaki nu kila jingada hakaliang ka yokakot ka khayi pateng ke bano shiliang bat ki bam yahap bat ka anjong ka Pyrthei bat ka UN Charter ki ba khanglat ni pinthot yaki jingyo nong pura jong roi ka par bat ka imlang salang khamtam hakiri ki brangkiu. Tikitu kalau ki khubor hakimat ki bat mata ka janmit khubleng.